India deda long Prime Minister Narendra Modi kachari pon ningkan sir kepleng tanglo. Bangso ningkan sir kepleng ning karong chipi ponsi pini pholoni constituency and parta Harakhat LC angkang sentara long Karbiang long Autonomous Council EM retasing hi MLA dorsing rong hang pendang lo song claim rapeda tum to an pen Tiffin namai paman pon. Lason si Prime Minister Modi kachari pona sorkar ningkan sir kepleng ani det pia dangalong ning karong kachipidu na sonsi Karbiang long district arlo along setame ki ongdung adimalong talondun. Bangso katalondun pen pachetondun si Harakhat LC angkang pholoni constituency kaparlo sentara long setame KAAC EM retasing hi MLA dorsing rong hatum japon si BJP rachari asong long claim raped to anatum pen jelang si Tiffin namai padopon. Bangso kaching vaya hod Prime Minister Modi hin pendet pia dangalong kaching thura sai ke deng ason si state adang pia long setame aphan rong rup kaching thura saya mo mesen pen kapachetang asai do anta pachun pon long lo. Puthot Prime Minister Modi kachari pon thulong pen nihang nirep angkang anparta Karbiang long atok anwa hawara long anta kaching thura hin kechali dun pen ke claim ke dam thekjima bangso puthak RD do jot pen chingki chethan pon. Bangso hud Karbiang long district aphan setami isi nong nam kaje thangklong a district ke paman pon thekji aphan bangso long kosom se bidi sore kachu endun nangjima bangso phrak setami Tiffin namaya long chingki chethan pon. Bangso kaching vaya hud KAAC EM retasing hi EM lunsing teron Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA dorsing rong hang pendang lo ki ong dong atung chetong dun renji. News report Karbiang long live.